Assalomualaikum do'stlar, sizlarga men Amokazda bugun biz yerosti uyin жалғастыратын боламыз. Men bu yerden шығып кеттім. Шығып кетті ғой деп. Енді мен мына жерді кеңейтсем бе екен деп тұрмын. Мына жерді кеңейту керек. Endi mына жер geldim, ayna koyun. Salsak koyalım. Esik salsak koyalım. Esik daha versin eline. Buna aynalar saklık. Ondan da aynalar saklık. Ondan aynalar saklık. Olsun da aynalarmış. Hazır olsa aynanı salamız. Şöyle spot kırdı. Yıkışın. Aynen.
koydum. Ne? Now dedicate to see some die. Все вырвали. Настики и машинерки стопы. Ularni qaruv. Endi kiyimlerimi, baskı kiyimlerini alalım. Üstündeyken ayaklarım sakan toplayayım. Çok güzel. Uyanang bassaydı. Ayak kılaştı. Sen bunu fotoğraf. Nasıl da kadar giyindiremiz. Şöyle dinle. Şimdi koldan da kar uçurabilirsin. Şimdi de kişinin bir ifade. Alayım da. Kubarda konservatna koşta.
санаған, оны қара кейпі кигізу керек. Енді міне не болса бәрін сапсық. Мен işte bir осындай қалыпты болады. Үйдің ішіне не қоятындарыңызды өздеріңіз білесіздер. Шкаф сонда қосыңыздар да болады. Нелер бар тәуде. Ой! Барлықтан берді алайын. Керек болды. Енді не қашты мынандай бір жерге мал бағатын жер Ничего, екі, үш вот. Бір, екі, мына жерге мен мал бағам. Жерді маған кеңейту керек. Осындай неште ішіне қора сесіңіздер от мал бағам десеңіздер. Мен өзім осы жерге үй салым. Мәшті қора салсын деп тұр. Қора салсаңыздар да, қора салмасаңыздар да. Матамызды алып қора салмамыз десеңдер де. Бірақ енді маған мал баққан ұнайды. Астына шөптерін қойсам, қойлары бір бөліп енді ат бағып білмесеңіздер үйрететін боламын. Аттың үстіне отыра бересіздер. Отыра бересіздер. Сосын жүрек шыққан кезде сіз оған ертоқыммен
tokum salçıyoruz. Demiş yarı tokum salç üstüne altın giyim sonra kiyim giysik koyasılar. Bir şey de doğru mu? Şimdi bilestir onu. Şimdi biz buna şehir bol falan. Biz bunun haritanı alan şimdi ki işte koy bırak. Buraya da yeter. Karofir. Çok kısa bağlayın. Kos. Koy. Şu koyalım. Tamam. Bu koy. Ne? Pıçıyor bu. Araba. Kulisiye tavuk. Nasıl? Şurasında bir yuvarlamadan ayrı. Şurasında umurtası. Bütün kim tutandı Allah'a bizim hani de koyuyorlar hep şimdi ben çizerek kalksam attım tavuğumda tavuğum cipsten tavuğum çaktım
Daim bu arada. Ulti çıkardım. Herkes tutuyor. Oyun gibi şu. Şimdi acaba şimdi ben bu anlayın bu kadar. Ana Türkiye'yle like basket unutmayın. Koç sağ olun.